dalje pošli bubnjem. Pevač da napravi pauzu od minuti i 25 sekundi. Plus zaustavljeno vreme. Minuli rad! Ovo ne mogu nija. Sljedeća stvar iz repertoara. Još malo pa uspjelo u Beogradskog benda Centralna aktivnost, čiji smo svi bivši članovi. I hit i najbolji spot u 21. veku Srbiji, Sok. Naša nova pesma